मुझको गिरम शक्ल कमर गैला जवाब देना रहमत को देखा से बिल्लत को अबलाक से निर्जन जिसने पाक से हर की दुआ देना आवाज़ लगना पति ये रसूल मत मसलुमा आवाज़ मेरी तस्वीर सैनो लगे दवा तुझे
يا من السماوات والأرض يا بيان المستقيم لا تقدر أنت الإمام أيسرنا وأسرنا وأبعدنا وأبصارنا إليه بنور معرفتك ورحمتك بنا يا الله يا رب يا الله تصبر لنا يا ستار الغيوب يا الله يا ربنا ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.